Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponikta KSA Central Committee Hinpen Perangkia Mai Kepa Ni Jang Karbi Anglong Keparlo Lakha Troxy Kopili Constituency Arlo Kiruni Southern Range Forest IB along KSA Central Committee Hinpen Perangkia Mai Kepa Thanga chiklo nipai inkoi rapli arni Kiruni Southern Range Forest IB along KSA Central Committee pen Perangke amai ke phaponang koki kedamtang nipai krepor ni ASCC Youth Front Lapen KSA asong atumpen PGR VGR along kedo atumaphan tharle lapnang chipu ka protest aputhak noni amate bihari akhayatum KSA klembang phu atumaphan areng ahu kapas sojok ongdung Karbi aradatum thurpak pen chesong ponlo Bang Sopi, Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Ahinpen All Political Party Lapen Hampang Asong Kedo An Chitongpen Chingki Chingwai Chingsai Ponsi PGR VGR along Kedo Aradapan Eviction Notice Kipi Ponchi Apan Puluni Revenue Circle Dongka Mukam Revenue Circle along Pusitami Notice Pipa Jerponderapi Congress MLA Dirpropoto Soikia Ahinpen Ajahak News Channel along Lamte Kapaklangajok KSA Central Committee Kongchun Bang Biswa Joti Tiron Lapen Arisang Huatumpen Perang Kia Tengnopen Si MLA Dipropoto Soikia Phan Sodakpen Pin Rempon Kiruni Pen Kam Singh Dera Report Karbi Anglong News Channel Ini Jasemet mana coba hapen altum ke bang por altum hancur par piklo kedam tang krep ho arni Jasemet phelang pikrong pli Kiruni cari long ke kaca tong nangkok labang so incident futhak ilitum asamangkang pilofit ame labang so hul pechu plub labang so berta nangdolo Jasemet per bangala PGR VGR along kedo illegal settlers mate encroachers atum phan tharle nangji labang so demand kacesong bom pen piniar nian fit ame penangan kacing bai pedolo taring ko arni fit ame otormos Karbenglo otormos council pen kacing bai pedolo si labang so kacing bai ateng protang te si positive lituma message bang long lo labang gopiloma PGR along le mata la Kiruni phelang pi le puchot kali Fuloni circle Circle la pen Dongka Circle lo fit ame gopiloma order kopi bang nang PR lo Jasemet per bangke assistant revenue officer dom hanfi las bangso SOP ka prepare phan bangke arpu pek pon lo lan chota kali lang je ilitum labangso kai eviction labangso process bangke SOP bangke lake pipo busining je thelo Karbenglo Autonomous Council ahin bense tame lapentu atumi hejong assembly along Jasemet pet Congress leader mate Congress MLA Deborberto Soikia alang likipu apu thak eltum ben alang liphan bangke sonsoni la mange jongpon engtung labang la puhelo je alang lipulo Kironi along kedo PGR VGR along kedo atum harfeta me 5% al tharle da kana 5% ko pine la poson kera bang pine busikipu la pela dak bangke iltum jongtung la poson 5% buket bangana hokta piniar ni fa therong le lang je alang lipon alang tum koda pencil bangso abangke long mala bangke documentary mate lake ketok dak la poson ke ave bon film tum matha jong fidu plotang te alang tum bang la bangso lam bangke peklang dak nangji la penona por bangke Karbi Anglong det la puson al forkar along le katharli la pukali kedamtang asamar lu pufitame guru khuti taho kajironga taho hilaku kapre la phone eviction bangke Karbi Anglong Assam government atum penon market deng pon boy la silabangso सरकारी along lelong kedo boy atum phan katharli pon ke lake lam kimi kali labangso process ke lake claim pon boy por sila bangke alang li pufitame la Kironi along PGR VGR along lelong kedo aron repen kedo atum along kachera abdunangji ot abi pusinil tumpen pinre mengtung lapen alang li fitame labangso long ge political le nang chu endun de ji aphan nilihen pen pachinilo jongsi konani ko pine alang li fitame political le chu en ji phan ka body protam lake nil tum kar bilo charlia song pen bangke alang li tum fitame si ke bangjela por bangke langun chari nang kokko lalo lasile bangso lahai hui kalili kalang lang alam bangke kapache tak pon pede ji phan fi nilihen fitame pachinilo lapen Karbi Anglong along kedo congress tum fitame labangso bangke nang ache don busipar ni fi taring ko fitame klang lo pulotang te alang litum fitame alang liphan bangke langboy ki pi bangke nang for pusinili nal tum athing no fitame pachini pon lo la penal tum fitame chonung dilo chopo
Hills People Cultural Forum lapen Rat Cyclem atum Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Cabinet Meeting pen kepang dakpon inglong aso atuma phan Mena Ilam Iki a medium school ing pupon tanglo. Assam Cabinet Meeting pen kapang dakpon inglong aso atuma phan Karbi Dimasa Rabha Diuri Akaido Anapanta Lokatarli kapaprang pon thek chia phan Mena medium pen Lokatarli ponlong chia phan Cabinet Meeting pen parai pon tanglo. Labangso Assam Cabinet Meeting pen kapang dakpon aputak Hills People Cultural Forum asonga hin pen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma aphan kache hokla pen ningkang sam aputak akero kipi kapajirpon. First of all, I would like to thank the Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma, for recently approved in the cabinet decision that like Karbi, Dimasa, Diuri, Rabha, Tiwa, and many indigenous tribe, they got language medium in the Assam. So it's a very historic moment for all of us. I, on behalf of the Hill People Cultural Forum from Karbi Anglong, would like to thank the team of Assam ruling government, and under the able leadership of Dr. Himanta Biswa Sarma, Honorable Chief Minister of Assam. This is aru itu bahut kini importance je like ami proudly etia buku fulai kobo paru je ami etia indigenous jati bor amak mane ei honman diatu bhasha secretary kane tekete cabinetot pass koratu ami mane etia buku fulai kobo pare je ami piece puri thaka nai ami gorobot amar Assam development mane এটু বুজাইছে এটু উদাহৰণ এটা হিচাপে কৰিছে যে লাইক সব জাতি জনগোষ্ঠীক ইয়াত মানে ল্যাঙ্গুৱেজ ভাষাহে হওক বা সংস্কৃতিয়ে কক মানে ইহঁতৰ ল্যাঙ্গুৱেজ উত্থাপনৰ কাৰণে যে কেবিনেটত পাছ কৰাটো মানে বহুতখিনি আমি কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ অসম চৰকাৰক তথা তেখেতৰ টিম কেবিনেটক আণ্ডাৰ দ্য এবল লিডাৰশ্বিপ অফ অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আছাম ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা থেংক ইউ Lapen Karbi Anglong Rat Cyclem bang phuklem bang phi atum seta labangso Karbi akhaya phanta mesen awar sailo Methang alampen Katarli ponlong chi aphan towar AK1 piapot Rat Sai Klembang phu atuma hinpen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma aphan akero pi pajirpon News report Karbi Anglong News Channel Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma alangli cabinet meeting along kepang dakpon inglong aso atum phan mina lam do nangji pojok mina lam thek nangji pojok alangli kepang dakpon alangli phan akiro pipar pitlo lasi labang solang pang dakpon la petum phanage wan pi potke alangli phan ninga klong pen alangli phan choro nangji athima pulote mina lam jongsi dolo pulote moi soi su kaenta angso se eke thek thoji la pen ke misen atwar kijapun tu thekji aposi alangli phan labang soi tum phan la so inglong aso mane mina lam nangewan pi pen apot alangli phan ninga klong pen alangli phan choro par piglo Hemari killing ahem ningkanar John K. Choji asok habit angnar chopila. Lakha ingkoy rapo nilip constituency ke parlo hiriring hemai killing arong amikar ahem sok apuru habit angnar chopiet. Lason si ajo porphai kre sira atitim apor malom hemari killing ahem alang litum ningkane se ke choji aphan kachubirti asok habit angnar chopiet lo. Lasi alang litum Karbi Anglong Autonomous Council mate MSC Powitra rong pia phan sitami nang ravek thapusi kachuning ripon. Lapen forest atuma phan sitami lahai api pen kepe jogji aphan ladak pen nang plung pivek nang chipusi kachuning ri padopon. News text report Karbi Anglong News Channel. Si media korte tum phananta kodom pilo alang litum puthol latak himai kiling arong amikar Himari kiling ahem along pataway apor bayi krehini along habit angnar kewang penajok alang litum ahem along sok puru anta alak ala bangso api wang pen kado beta phalang no tekang lo la pen kechop hijik tekang et lo nikan se kecho ya farman lasi nili kechuningri dunji pu bang lo media kote tu phanstambi consider ke do tim Karbi Anglong Kaliram rong hang ke hai lapen nilip constituency along kit MEC
pobetro rong pi alang litum sitame lahai akisung pen kipajogi phaning kan wang sitame litum dakhil hiri area long mangke ani wang si lebang so api ke wang pen monitum phan ke pasung pu abang ke la da ke chithan masi un edat le aposi lahai a protection forest department asor phan ke isi bang chuning ridun mang la lo forest department asor alang litum stamil haya kisung men pajogi phan an ke bori phan si alang phan chuning rido lasi labang so ahem asor kisung ne atum phan stami sar tuliram rong hang stami lapen aku sar pobitro rong pia tum stami alang litum labang so kisung pen ke jok long yi lapen kirak pe long yi phan si nilhim pen da chuning ridun lo lapen nilitum along kai ke stami la bang so api pen ajok nikan ta akisung ladakir hiri rialom mangke dokok posi protection pinangi posi nilihin pension ni bidun lo tangde la ingnar pen badet ka prek bong krui pin ne pi lai taklang bom ahot dak pen klang sitame hala bangso apia bangke bong krui pin ne bang tedu sitame non matke asau akang ar kon si teklong na Karbi Anglong District Congress Committee Pen District Press Club of Karbi Anglong Asai Hemalong PGR VGR Along Li Alam Kia Putak Perang Ki Amai Kangni Nipai Inkoi Rapli Tang Achiklo Ninkan Surihinira Inkoi Rapliarni Karbi Anglong District Congress Committee Pen Perang Ki Amai Kangni Ponangkok Alam Te Kiruni PGR VGR Along Li Alam Kia Putak Katisong Pon Airset Prungset Dodet Pen Api Eviction Notice Karbi Anglong Autonomous Council Pen Pangdak Pondet Pen Api MLA Dipropoto Soikia Assembly Session Along Eviction Asai Kedeng Pon Lake Arondam Depu Kejong Pon Kedo Kokajok Karbi Anglong Hampang Asong Do Anpen Ningkang Samse Kedo Kokpenajok MLA Dipropotum Soikia Phan Pin Rempon Lo Lapen Hampang Asong Do Anpen Karbi Anglong District Congress Committee Atuma Phanta Lamklar TP Ponang Chipu Kehang Pedopon Lo Hampang Asong Do Anpen Karbi Anglong District Congress Committee Lamklar TP Ponang Chipu Kehang Pon Aputak Patumi District Press Club of Karbi Anglong Asai Hemalong Perang Ki Amai Phaponsi Lamklar TP Pon KADCC Pen Perang Ki Amai Pen Lamklar Ka TP Pon Ke Nilitum Ladak Klardak Pen Lamklar Ka TP Pon Ke Lapuson Ladake Thangnat Ki Pudunji Ason Avelo Atheke Karbi Anglong District Council Lake 6 Schedule La Apotsi Lake Karbi Anglong Autonomous Council Pensi Jakong Dolo Eviction Ki Piponang Chia Putakle Karbi Anglong Autonomous Council Aphan Supreme Court Penta Jakong Ki Pipon Dolo PGR VGR Along Le Along Aron Ripen Kedo Atuma Phan Ke Eviction Asai Dengpon Un La Si Ladak Nilitum Karbi Anglong District Congress Committee Pen Thangnat Ki Pudunji Ke Kham Khedunji Aphan Jakong Avelo Supreme Court Pensi Kopima Ke Klemponji Lake Alang Litum Alam Lo Pusi Lamklar Chipipo News Report Karbi Anglong News Channel আপোনালোকক গতিখিনি ক'লে গতিকে নিশ্চয় আপোনালোকে গম পায় যে দুদিনমান আগত আমাৰ এছেম্বলিত 0 আৱাৰত আমাৰ দেৱত শইকীয়া আমাৰ CLP লিডাৰে তাত এছেম্বলিত কুৱেশ্যন এৰাইজ কৰিছিল কৰাৰ পাছত যোৱাকালি হঠাতে কিছুমান ছ'চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যনসকলে বা জাতীয় সংগঠনসকলে যে কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট কংগ্ৰেছসকলক কিছুমান ছ'চিয়েল মিডিয়াই হওক বা কিছুমান ব্যক্তিগতও হওক তেওঁলোকে লিখিছিল বা কৈছিল যে তেওঁলোকে ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন দিব লাগিব অন্যথাত কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট কংগ্ৰেছসকলৰ ভৱিষ্যত ৰেছপন্সিবিলিটি ল'ব লাগিব বুলি কৈছে বিশেষকৈ PGR আৰু VGR ক্ষেত্ৰত গতিকে নিশ্চয় আপোনালোকে গম পায় যোৱা 20 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে আমাৰ কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলে সৰ্বদলীয় বৈঠক সকলোকে মাতিছিল আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট কংগ্ৰেছ হিচাপে আমাকো মাতিছিল আমিও গৈছোঁ আৰু সিদিনাখন আমি স্পষ্টভাৱে প্ৰথম ভাষণ আমি দিছিলোঁ আৰু সেই ভাষণত আমি স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ যে বিশেষকৈ PGR আৰু VGR যিসকল ইনক্ৰচাৰ সেইসকলক উচ্ছেদ কৰিব লাগে আৰু উচ্ছেদ কৰাটো আমি ডিষ্ট্ৰিক্ট কংগ্ৰেছ ফালৰ পৰা আমি সম্পূৰ্ণভাৱে সহযোগিতা কৰিছোঁ আৰু কৰিম বুলি কৈছোঁ তাৰ পাছত যোৱাকালি হঠাতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে কিছুমান জাতীয় সংগঠন ছ'চিয়েল অৰ্গেনাইজেশ্যনসকলে যে কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট কংগ্ৰেছসকলক কিছুমানক নাম লিখি জগৰীয়া হ'ব স্পষ্টীকৰণ দিয়ক বুলি কৈছে কিন্তু মই ভাবোঁ সেই ক্ষেত্ৰত আমি স্পষ্টীকৰণ দিবলগীয়া হ'ব নালাগিছিল যেহেতু আমি
সৰ্বসন্মতিভাৱে আমি ছাপোৰ্ট কৰিছোঁ আৰু এতিয়াও আছোঁ আৰু আগৰ পৰা আমি কৈ আহিছোঁ যে বিশেষকৈ PGR আৰু VGR যিসকল ইলিগেল ইনক্ৰচাৰসকলক এভিকশ্যন কৰিব লাগে বুলি। আৰু এটা কথা যে দেৱপদ শইকীয়াৰ আমাৰ CLP লিডাৰ তেখেতৰ ভাষণতহে তেওঁলোকে তাত অপোজ কৰিছে যে কাৰ্বি আংলঙত PGR VGR একশ্যন হ'ব নালাগে বুলি কৈছে। সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ EPCC আমাৰ চিনিয়ৰ স্প'ক্সপাৰ্চন মোহন ৰম্পী তেখেতে ক্লিয়াৰভাৱে ক'ব, কিন্তু আমি কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্ট কংগ্ৰেছ ফালৰ পৰা সেই PGR আৰু VGR এফেকশ্যন কৰাটো আমি সম্পূৰ্ণভাৱে আমি আছোঁ আৰু ভৱিষ্যতলৈকে থাকিম বুলি কৈছোঁ। ইমানেই আমাৰ ফালৰ পৰা। Tangte bini aberta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurwang thu.